dolazimo sa programom Kino na zgradi koja nije naša ideja, malo smo posudili od naših susjeda Talijana koji su uvijek, kako ste rekli, prije koji dan vrlo kreativni i tako da ćemo mi projicirati film na pročelje zgrade, odnosno na fasadu zgrade i smije se film gledati samo sa balkona i prozora. Nitko osim mene nije mu dozvoljeno da dođe, tako to je nešto što činimo za našu publiku, da publika zadrži moral, da se još možemo nasmijati i baš zato prikazujemo Chaplina. Da, pozvao si i naše sugrađane preko Facebooka da oni predlože lokaciju. Lokacija je prva odabrana, evo sad otkrivamo koja će to biti. Je prva lokacija, evo vama prvima objavljujem, će biti ispred Centra za odgoj i obrazovanje na Šubićevcu. To je jedna lokacija koja je prije 30 godina bila aktualna za vrijeme festivala. Prva lokacija je Šubićevac iz razloga što želim prikazati djeci iz centra nešto da se malo razvesele, pa onda ćemo dalje preći na neke druge kvartove, ne znam, Baldekin, Vidici, vjerujem da su to nekakvi kandidati. A s određenim razlogom je izabran Chaplin, je li tako? Baš za ovo vrijeme, da se razveseli i nasmijeli. Upravo tako. Chaplin ima nekakvu univerzalnu, već 100-tinjak godina ima nekakvu tu univerzalnu privlačnost i njegov taj geg i smijeh i veselje uvijek bezvremensko, pa baš zato možda je pravo vrijeme sad da se prisjetimo još jednom Chaplina, da se svi dobro nasmijemo i da vjerujemo u bolje sutra. Da, ovo u čemu živimo. I još jedno pitanje vezano za ovaj drugo projekt, kako bi to nazvala, dakle da dovodiš te filmove ljudima u kuću i to vrlo kvalitetne art filmove. Pa da, mogu kazati da nekakve preporuke svakako stoje, ja mogu predlagati vama jedan po jedan film i neki su me slali poruke, kažu stojim u kući šta ću gledat, ali je nešto otišli smo mi iz Kino kluba korak dalje, pa smo prvi i jedini u Hrvatskoj sklopili partnerstvo sa streaming servisom koji se zove Mubi. Mubi je u biti platforma isključivo za art filmove, drugim riječima za jako dobre kvalitetne filmove. Što je Netflix? Netflix možemo recimo usporediti sa multiplexom, a ovo je nekako čisto pravo art kino. Dakle, ne radi se o filmovima koji su ni teški ni dosadni, nego su kvalitetni. To je onaj program koji ja inače prikazujem. I mi smo sklopili to partnerstvo i omogućili da se 3 mjeseca besplatno gleda Mubi, tako da ovi dani nekako brže i bolje prođu. I budimo na kraju što treba napraviti da bi se pogledao neke od tih filmova? Treba otići na moju Facebook stranicu ili link na vašoj stranici ili na nekom bilo kojem drugom portalu gdje će samo pratiti taj link Mubi @Kino klub Šibenik, tako nekako tome slično, i tamo se registrirati. Treba dati kreditnu karticu, ali to je puka formalnost, to se danas svaki streaming servis traži kreditnu karticu, onima neće ništa naplatiti. Piše jasno da je besplatno i to je otprilike to, nikakve to ništa sumnjivo nije, oni posluju 2007. To je kao bilo koja druga usluga koja je posve 100% sigurna i legitimna i ja ga koristim godinama i zbilja sam zadovoljan. Evo, hvala Nikica u ime svih Šibenčana koji vole film i koji će imati priliku, volimo to često reći, prvi ili jedini u Hrvatskoj, gledati na pročeljima zgrada Charlie Chaplina ili birati filmove na ovoj platformi koju se spomenuli. Da. Pozdrav publici i još jednom hvala vama na razgovoru i ljudi ostanite doma. To je to, hvala vam.